Kami chu hula taxi car ma sa kan ti ha chuan seat capital atanga ti top kha kan tum ta Pui sa seng nuwa at hona profit siang khang te kha kan han te ron din chua chu ti ruala midang te kan pui ka itung ta chu ro Clear to te in Zavain Zivavek ole Chengrang Lengen Mo Season 2 Show 2 in Clear Mekani Chengrang Lengen Mo Season 1 kha minhlut sak ani ti kan sia kan dom hle mai in tan Season 2 Show 2 kan ron buat sei le ani a Season 2 hi show thoma chen ni in show basa hi show 1 kan ti a ti chuanin kan show 1 kha October ni somni paru kha nei to ani a tu na hianin show 2 kan nei le mek to na ni a show masalama kan soi to ang khan show 2 a hianin kan participants te group lia chen ni in cheng sing khat pek ani a ti chuan cheng sing khat an man dan kan clear how don ani a ti chuanin show 3 hi November ni lia nei tum ani a clear tu te min lo tel puya min lo clear sak le vek turin kan som masa cheu ani ti chuanin Chengrang Lengen Mu Season 1 akan kaldan ang lo deuh lekin Season 2 hi chu kan kala achan chu mi pui minol pui na kan show min hut sak ani ti kan sia da wangin in tan all samnan ti in YouTube pa te kan han upload ta ani a chuwang chuanin kan show in lo clear mek ani chuan in YouTube achang khanin in chante lo en he show lo en ve tur hianin mi lo share sak turin kan han ngen ngal chewa Chengrang Lengen Mu Season 2 a hian participants mi somsari pakhat an oma heta chang hianin mi pariat thlan chwa an ni a mi pariat te hi group lia chen ni in tun kan show 2 a hianin group tin te hi an cheng sing khat man na anon tar lang don ani ti chuanin Chengrang Lengen Mu Season 2 big hi chu CEO Hunt Show kan ti a show masalama te kan tar lan to kha show 2 a hianin ni china ka soita kang khan an cheng sing khat man na anon pe pun dan te kan clear how dona tin kan final show 3 a hian CEO tak tak khan chwa na kan nei don ani Group tin te hi kar khat chung training kalpui ani hnuwa B plan presentation show 1 na aneya chu an business plan chu an seed mani an don cheng sing khat mangin kar khat chungin tipung turin an fe chhuaka chu an seed mani man dan chu tun show a hian kan en how don ani CEO Hunt ani chan tak chu show 3 na a chwa ani anga chumi show a chuan kan pasal cha kan participants te hian panel ma an FPC Farmers Producer Company 10 har satna an to te le asut kyan dan tur anin soi siak don ani Chengrang Lengen Mu show lo en thar te ta na kan chongkam kan man tlang lon kan siat fia theinan kan soi thar le lo kange Chengrang silai kan ti hian kan mezo entrepreneur te malak na an startup soinan kan manga tun show bi ka chuan an entrepreneurial action atan man ani ngen mu silai mu hi investment kan ti kha ani a investor ten startup a investment an siam soinan man ani le a chung kan investor te chu thang chwa pa kan ti a tun show big atan chuan CEO hire tur te ani don ani hetilaya loading chuak te hi kan pasal cha te ani a ngen mu mu a thang chwa nge anon tum don ani he show kan nei theina chan mi poimo tak tak te kan show partner te kan tar langa nge Angel Business Promoters of Mizoram NEDA Northeast Initiative Development Agency Green Rocket TV Quest Productions Evermore Digicon Solution te ani a an chunga hian kan lom hle ani he show hoi ho thu te hi tharthil thlen tu entrepreneurship and MSME support ti lead ya kan sha tak te ani a mizo mani kut ke din tum te ta na pol din ni in an chungchang sha jaw kan du chuan he channel a emo an website a emo IG lama te biakron thei reng an ni ole tuna chuan kan pasal chaten an Chengrang anon kaw ma in kan show curator te tin kan panel member te in mel sha tirna kan neyanga ma saberatan kan show curator tili advisor ni bok pumark la du saka kan so ma saber te ang in Zavain bai vek ole hei Chengrang Lengen Mu Season 2 hi ni kumang lo tak main tung kuma hian in CEO Hunt kan tia he concept hit at chuan atlen te kan soilo kanga chu ni hei Angel Business Promoters kan tia ke ni hi chu tatanga kum level lai ma lo la to kan nia kum nga vel kan ti zo nge chudan chuanin kan thil tona hianin hei Farmers Producer Company kan ti te hianin CEO thatak an momo thina ni ti hi kan shia
kan hanin zong thina maro chu kan hmu thin lo ani an thalawe tina ni lovin I kan du thu sama chuan heng CEO te hi entrepreneur thatak an nian ngai ni ti hi kan pom zong ta kan ya thar thil than tu te hian chu wang chuan in he show hi tiang zong hen bot sei la kan tia chu toy te in kan soi du ni ole pumarket sunga lom thu kan soye adod le hian kan panel member te kan lutanga masabera hian puzolian sanga senior project associate neida ania khongein puzolian sanga hian thu kham ni khatte min han nei saksela kalome hey tili le organization sang khomin hetiang show thatak an han buat saya hey keini neida po hianin Mizoram hianin district ruka ma kan han la a chutianga chuan FPO na china puma ka sayang khanin FPO sang te kan han din ve thina chulaya chuanin akai shwai tu tur athuak bur ber tur CEO a hian boin hi kan nei thina keini po hianin tuna kan nei te po hi an tha the tho khop maya chutilaya chuanin du khop lo na deu te hi aron piang chuak ve thina ehemia entrepreneurship mindset kha apoi mo khop maya helaya an ma ni na an ma ni na an lo nurture chhuat thei tur ang chi farmer tam tak mi sang chuang khan lo oma an kai shwai tur ang chi kha khatiang kai shwai thei tu tur leadership skills nei boxi entrepreneurship skills nei boxi khami business mindset nei thei tur anga training an lo ti le helaya show an buat sai hi alom kan ti khop maya he show atanga kan CEO kan mu chhuat te hianin kan Mizoram economy a ngong mai ba pi alama farmer tam tak tan eizon na mu mal a mu chhuat he pha do na alom kan ti khop mai he show hi alome puzolian sanga kan lome ti chuan adod le hian pu Francis Silo co-founder Zo Mushrooms consultant na Land Grape Society le Mizoram Kailon B Plan Contest 2019 winner ania ani hi kan som vele ange kalome Dili Center na hetiang program changkang tak mai an han bot sai hi kalo lom VMM entrepreneur kan ni via kun tam tak kalo paltlanga ta chung ka mu chu hetiang ang hi kan hun lai khan om lo ta ni tuna hetiang an chop chok ki a thra ka tia tin heng zinga tang hianin nakina chon unicorn te po lo la chok tura ngai la tin chung te po chonin private limited company tending IPO ten la from float tura ka base ni kha dream kan evani chu ta chon tu mi dream aron thlen theinan chon tuna Dili Center ten ban ti hi arabi pen khatna akangai kalome pu Francis Silo kan lome ti chuan an nu bera hian pulal din liana founder and CEO Misra na oma ani po hi huntoi te kan pe vele ange kalome ni ai tar thil tlen tu ten thil thar kan rama thil thar anon bo sai le hi alom khop maya thil thar ani satlia lova ramma son na turata na thil thar ram nu khoi thil thar ani ya chu chu lomom ka ti ya ei kan rama tun huna po hianin hei FPC CEO tu te anjong don ani ya kan rama hianin in tawdel chungchang hi kan ni zirtir na sati angai khop maya hei thlai ate po ma kan la thina ramdang atangin rampon atangin Mizoram pon atangin tam takaron luta atam zo hi ron luta heta kan ti ve thei reng si hi ngatinge rampon atang kan lak lo thlai mai ani lova sa te po meat ar te po za somre do ni rampon atanga kan lak lu aniam ne khata ara poisa leng vel hi bible chia thlinga kan poisa tam taka vairama ramdanga alu tharui ruya chuwang chuanin thalai te hi tran kan lak thar apoimo mani kut ke a kan din theina turata na kan sangmara thei to pan choi apoimo kan ram kan tunin le poimo a tu te political party lam politics lampo ani lo thalai te hianin ke mani thwa hianin bul ngai to na thar nei la bul tran tharila ti chuanin kan ram nuam zo kan siam dona chu heta chen rang le ngen muina atum tak po hi ning ka ria a chu kan soi kan bel zo kan ya
puma dina kan lo me anni hi kan show ti hlot ling tu te anni a an chunga hian lom thu abik takin kan soile ani e ole kan nga lel em kan pasal chaten an chengrang anon kaw don to anga chengrang ron kaw ma sabir tur hi group 4 dum de te anni a kan soi to ang khan cheng sing khat seat fan kar khat chung an man dan anon tar lang don ani tuna dum de te ilo somang u cái hi cái mình chuẩn bị cả việc nhà mà liền team cầu thì nó team đúng để cái hi Johnny lan mal so ma kan ni a Johnny a tin min ko thina singa venga om kan ni karma salam kan presentation kan on show to akhan two wheeler taxi free servicing kan tia two wheeler taxi mi ta wa hayara free servicing kan tia chu da chon kan business skills te run implement ve kan duwa chumi tak chon ke hi t-shirt printing lampanga hian gum thum don experience kalo nei to a chu ka experience mang chuan t-shirt te kan shala chu kan profit atang chuan two wheeler taxi hi kan hire ta chuan aizol khu chunga adu du tan mi tran puinan tiang khan kan mang ta chuan hemi t-shirt printing bi ka hian helai bi hi lo sei ma support taila kan seed capital tang khan cheng sang hi zanga kan manga expenditure sang hi zanga kan mang ta kan kan sum mu chu zong zong hi sang thum zanga ni kan profit margin chu 28% cheng sang khat ani ta ni chuan two wheeler taxi kan servicing a hian aizol khu chunga te tikhan kan tlan kuala amamo apiang tan tikhan kan mang kain man tira profit tamjok ne na hetarun let thei kha matinge chu two wheeler taxi ti a mi tran pui ti vel kha ngai tu na te polo om thei ta chu ta chuan keini hi kan business le keimani mi mal nun sim sima hian profit driven ni lovin ange money driven ni lovin passion driven kan ni ti ron lan tir kan duwa chu ta tak chuan a om zia chuan hemi mi kan watran puina anga te nakin zel kan business growth ta keimani tan po a mason na tur midang te ne na kan relationship kan build ta anma ni na min rin chuan kan business growth ta po ma kan son zel nan atang kayang ti in chu kan ti ni ta tin tuna bo hian kan profit zong zong chu wheeler taxi a hian kan mang zo lowa kan seed capital ba ka hian profit claim nei in tunai kan run let tho ani chu hei t-shirt printing business kan ti lai vel chun ta heng hoi two wheeler taxi mi kan thla kwal na vel chu ani ta chuan hei karma sa kan presentation na kan run show kan project kan ti tum kha ani mai ta hemi ba ka hian thil dang ti kan neya chu kan main presentation lampa chuan hei ka partner hian lo soi fi ve thum se nó sai cái hi organic farming à hiện experience câu này to à bây giờ chuan master trainer hiện cùng ngã đón thì câu thuộc to à chúng ta chuan FPC te accountant anh này lâu vàng khắc chung hạ cái thổ lại chuan accountant hạ coi câu phụ tổ trình bốc à cùng mình một chuyện chuan kan main presentation lama kal don tay la am sign FPC CEO tha kan di theina tur ata na kan kong zo ma sakbera chuan aizol kha chua aizol bazar ate survey kan neya chumia chuan ai mizoram le vairam kan thai thar kan lak lute adang lam na te kan enda chuta chuan survey kan neya chuta chuan mi thiam jok te le thil khalam pang thil kha jok te kan ron boka chuta kan mu chua chu kan khothen omanga te veng then omanga te thai kan chi nang te hi an hlok puya kan hriat chuan ege an mania ke mania a market om le om lo ngei tu mi alowin mania lo chin ve le rok hi kan ching thina chu chuan market te price zong zong ati chevak thin ta chu kan har sapna kan problem chun ta he CEO hana hian kan lo tling ani chuan ke nia chuan kha abul pui bera kha problem kha har sapna kha sukian kha kan tum turin dona kan FPC ten an thlai an du ching lowin thlai khan big le a market om sa kan zong anga chumia kan zon mu sa chu thlai kan chin tir dona ke ni chuan chu kan thil tum pakhat jing min ya entir nan chu ta chuan miss farm le farm kat te hoten oma chung te ho hena tho dun dan tur te kong te pokon zonga mi thiam jok te le thil kha jok te po ron zawzel kan tum bokani khati zong kha kan presentation voina kan nei thei chu ni ta chuan khami kan survey na line bi ka poan hei
document claim garun ping boka chung deposit na kina en theina om dona oleเนี่ยกันอารมณ์ครบไม่กันจนนั่งเงี้ยมีดังหันเองเราไม่ในอะไรน้องกติอาทินกันมีดังส่วนดูแลส่วนนะครับเราเห็นริงเท่าละส่วนนั้นพักกันเองเรากันคอมเมนต์ดูส่วนจู่มีดังนั้นคอมเมนต์เราปัตตากินให้การขัดชูเรื่องเราเตชูอินแอคทิวิตี้ตั้มตากินในมันตีไรค่ะเขาเราไม่เลยกัดชัวอะไรอินชัวน้องกติไม่นานในการคอมเมนต์ดูแล้วกันอีชัวส่วนส่วนนั้นคนมีดังส่วนนั้นคนตันกันเขียนไงกันจันไม่ไงเขียนแต่อันนั้นเรียกบ่อยเดียวเนี่ยin project ค่ะอัตรากติยาดูน่ะมิโซรามิน่ากันฮาร์สัตนะกันโตเมกันนี่จูมิสุกยังตัวอินโดนเป็นชัวกะขัดยังอินโดนในคารูปุยกติยาจูตาจวนนินโจดูนักกันนี่จูข้ามีไอเดียอินโดนพิชอามามีค่ะลงไงสัตว์ทัวข้ามีอัตตะกัจจันติร์ตูร์ขานินนังมานี่จูน่ะซีโอลงนิตาละข้ามี FPO โลโหตาละข้าตาข้านินไอเดียข้าอัตตะกัจจันติร์โดนตานี่ตาจวนนินมานี่จวนนินทิลตั้มตะกัติเทโลตาจวนนินเองอังเงี้ยสุรคาร์จุดต่อปัจจุบันนี่แหละทุกตานี่สุรคาร์เฮียนินข้ามีจุงจ้างอาคานินเองcriteria เงี้ยรอนินรอใส่ติเลยเฮงละมาเห็นส่วนตัวนักการกัลดานะพอเห็นการ system ดิกโลวางเนี่ยฮีอามาสับเบราส่วนเฮ้ยกี่มันนี่ส่วนดุมเด็กกันตีนั้นฉันไปกันทีมดุมเด็กกันตีนั้นฉันนั่งเคลมตอนสอยเฟียลกนะดุมเด็กกันตีนั้นดุมส่วนทีมเอ็นทีระตุนฮีทีมหุ่นอะไรง่ายตายละเดียเห็นเบสินมินเสียมตาส่วนตัวนั้นจังกุมทุ่มกุมลีโลอมตัวกันเละกุมดังโลอมตัวที่กันที่เราเที่ยวว่าถ้ามี criteria ที่ยังจ้องหันส่วนดังว่าสอยเจ้าเด็กดันตัวค่ะการว่าเหตุเสียมจ้องเรามารอจูกันนุนปุยกี่มันกันที่มีมัลหมดปูตัวบีตัวมาหมดปูตัวบีแต่เห็นกันอมิงกันเราว่า farmers ที่พอนี่ยังกี่มันนี่พอนี่เสร็จแล้วกันไว้กันจันทร์ส่วนเฮ้ยกันที่เที่ยงยังที่ฮีการเงินนี่อย่างผู้สาวค่ะแต่เช่เฮ้ยที่ตุ่มดานะคะอัชราครบไหมsupply chain ลำปังใครบ่ริรัวแล้วอมตาตัวน่ะเฮียนินมิโซรามินะกันบ่อยปุ้ยมุกมันตานี่สุรคาร์ปนิน vegetable supply chain เตลติดตัวอ๋อมุกครบไหมสุรคาร์นี่นะ vegetable supply chainนั่นที่อันใส่เตลดูจูสังหิเลส่งปังอาเวลาฮัน vegetable supply chain เวลที่กันบ่อยปุ้ยเวทีน่ะให้มีcontract farming system ที่อังกฤษเฮidea เงี้ยกัลพุ่งค่ะอันบูลตุกชีนั่นนี่กัน farmer เตะทายทาร์ตูเตะจอกขันข้าววังขันนี่ฮาร์สันนั่นตั้มตะค่ะก็ตกชีนะตัวน่ะเฮียนี่สุรคารินcovid ค่ะมีปุยกันฮาร์ซาอามารอจูชัดนะเวเดจูมีปุยนซิร์ชัวชัดเดกันเนี่ย entrepreneurship ที่เขาตัน entrepreneurs เขาตันปนค่ะมีซิร์ตีเลยง่ายตัวช่วงเราวินสุรคารินมินเราซิร์ตีล็อกตัวจุลายจวนนินทิลปอยโมจู demand และ supply อินมีดไล่ตัวเตะตักขานิตานี่เองติดเงี้ยขัดไล่ค่ะ demand และ supply อินมีดดันตัวไล่เตะตักค่ะเองติดเงี้ยอีที่ยังแต่ขินนั้นเอ็นติร์นั้นไม่ตัวน่ะจวนนินมีอีจินตีรังไงติตาตัวมีอีจินตีรังมีอีจินตีร์ซาตะค่ะa market มิลินอีที่โดนเงี้ยจุลายจวน market ตะค่ะนี่ competition ค่ะhow ตะค่ะนี่ขาดช่องตั้มตักกลุ่มสมนี่สมทุ่มเราอิงขาดช่องต่อเต้นลมต่อตาข้างหัวค่ะนี่ขัดยัง market ตะค่ะนี่จุกลูดเวดอนตานี่จุลายตะค่ะจวนนี่อิน pitch อินดันตัวไล่ตะค่ะขลายค่ะเองตินเงี้ยนี่ยังตีไล่ตะค่ะเนี่ยก็ตะขันจวนกันไทยค่ะดูจีนตัวนี่เลยว่ากันช่างโดนนะจุดตาจวนไทยอาคารนักการมุสา market อมซาตัวเจ้าค่ะจีนตีร์กันตุ้มตาเอ็นเตอร์นั้นสอดทิ้งเอ็นเตอร์นั้นไม่มีอะไรไปตายละสอดทิ้งแต่พวกกันจริงอ่ะmarket เชลล์ซาโล price เชลล์ซาโลกันจริงถึงตาให้กันฮาร์สัตนะประคันเนี่ยจู่เกี่ยมันนี่ซีเอากันนี่จวนข้ากันหมดพอร์น่าเองมุจินานี่โดนบางคันไวรัสมาเตปนิเซ่คอยมุนาปนิเซ่ละกันไทยนักตัวเขาจู่มันนี่อินเกี่ยมันนี่ FPC กันดินตัวจวนข้าจู่อาคารชวนนักอาคารชวนให้ดันตัวเขาจู่กันจงเกี่ยมันนี่หมดพอร์น่าปนิบอกนี่กันเสียเอ็งทิ้งsurvey เด็กอิงกัลปุยดันมิสิลเทมโอ้所以跟 survey นะ
questionnaire cái kan de nan dia chumi chuan bazara kal kwalin thai te abik takin alu le tomato a kan thur binga tu ma se tun lai alu chet deu bangin tomato a kan kal bing dewa chumi chuan survey kan de chu time report oma adu chuan en thei bok ni hi kan nei dan khatlem ka lo soi fi le lok nga Mizoram thai nge tomato biga chuan example alam ta se Mizoram tomato nge vai ho ta shal nom zo khoi nge tlom zo engzai nge lak thin ti neu neu kha zo na tlem kan zot chuan ta chuan in finding pakhat engwagi nge kan thlai thar hi kan tual thar han ti teng hi khulai tang kan lak lu logistics ok at ko som to ni chain local to aya at to thin na chan hi in thret chok thiam chu ta dak chuan zo nei kan zot tam lo wa kan zo tlang pui an chan dan hi nang lo ve tlang hloma a thenin mizo thar shal nuam ka ti zo an tia chuan a thenin vai ho thar ti meang phai lam mi an ti ta chu ta chuan kan zo chu a hun na zir ten tia Mizoram kan thara tam chuan mizo ta khat alo tlom ve dewa shalan nuama tiang chi ang deuh chuan ai nang lo nuai mai amumal taka exact deuh zu amana animo an boy ba ani deuh ba ke zawa i khalo lam pang dei kha isoi pakhat zo in presentation pakhat zo ka two wheeler free engei dikha free servicing in tia khlai khanin tum lo deuhin amasa in ron tia tum lo deuh khan 28% profit in muta dei maya khalai kha ti pal thil thu nge nia in tum ve shim shim ti kha kalo ngai tha ama khanin helaya entrepreneurship lampang kan tia a free han ti kha chu amak kha ti deuh hleka a show ma sa khanin ka en khanin in tumin thel nge ti pal thil thuin 28% hi in low profit ve nge a thalu tuka a profit 28% te chu tunlai te chuanin kha engtin nge in ti dan taka khalaya idea in nei chodana in hel nuai topa enge bangin wasu topa profit in mu ve pal nge in tumsa shum shuma a en lona ama nge mani in market nan khanin free servicing in lo ti ve mai khalai te khanin kami two wheeler taxi kar ma sa kan ti ha chuan seat capital atanga ti top kha kan tum ta mar chu kan just ten mi han comment id sang sang temin pe ka khan business line dang kan lo experience to kan zuang lut phota t-shirt printing ka ti kha anita a profit ta ka chu t-shirt printing atangin nia chu profit atang chuan two wheeler taxi free servicing taxi kan hayara aizol khuchung te kan tlan ko la te khan min manga pin kan free two wheeler kha chuan profit kan nei lo shum shim thung a tha ka dikhop mai kha kan ngai poimo tura thil lian em mai chu enge kan nei sa kan resource nei sa kan man thiam kha poimo ta ni he tilaya resource mun sanga tanga lak lu chop ngai mi dang enge pur chop ngai ang ni lowa nang mani thiam sa in ron mang chuak thiam kha a tha ka dikhop mai kha entrepreneurship ru dik tak zo ka ni khalai te kha resource man thiam le resource kha dan anga suma chan tir thiam kha kalome khop mai zona kan zot venga chu mi zot chon zona pakhat kha lo ngai to le chin taw la kha zona pakhat zo du chu in pani ni na sang ve ve chang la ka duwa journey khan in enge two wheeler free service a chon enge hlok nai mu chon pakhat zo ka chon in malian na bula chon in hlok na nang mani hlok na ni khati chu pa survey a khan enge hlok nai mu a sang ve ve han soi chin de na ka lo sai masale menga two wheeler bi ka kha chuan chu TMI kan va thla te kha lom na ten lo an lo liman lo ma ti mayang ka soi chuak thiam chi lo enge lalpan ma som chero se ti zelang chi te ke mani kan ming te tu te nge ni eng noya nge ti vel te min zot ta tinga an lo ma an lo hlim kha ke mani a po hlok na thatak ani in ka sia enge relationship kan build ngal deuh der ti mayang kan ming kha sia ta seng chuan lo chin sia seng chuan ti khan kin zela kan business a po growth thatak ma son na thatak in kung kai na te kan nei thei kan ring chu ke ma po ka hlok na ni ya survey yang pa ngai hen khati yang khan abi kin thai bazar thila kan la chuak ngai mi alo kha po kha katan chu experience hlok na thata kan to hrim hrim kala ti ngai mi alo thilan ni kha kha bazar ba zo kwal zot kwala kwal vel kha chung chu ta chuan bi te an thai lo khal dan le enge an lak lu dan zong zong te le an khal chhole dan zong zong te kan hre
enge mo chin min lo ri la wangin ke ma hlok na na stak ka char bok ni ka ria zona pakhat han ngai to le teu kan penel lama thangin กระดูตอกวิวแต่ช้างเทียมบอกอะ Francis ตอบนานFrancis หันจวบแต่ กัดเฉียนเต้นอันกันเกียนเดือดดังอ่ะข้า survey เราหนีตาข้าไล่ข้านิน respondents อันนมตานี่ส่วนข้าตาข้านินข้ามีฮาร์สันอะไรเงี้ยตัวเลยตาขันอันฟิลชาดูเราเจนเทียมอันนี้นั่นตัก Frank Lewin fil chu min fil thavia win kan ria amaro chu har sapna hetia om ri chu khoi saner kan lak he chun dik mo he chu a dik thlapi chu har thei khop me mi in na close taka kan vein ko ma kan ti ho ni lo chuan thil kan lo zot lok chu ti han chun a dik hlel deuh po omang kha chu karing khoi saner pa nga ya tia hun tam lu tuk nei box si lo boy ve box si kan han zonอันนี้อันมานี่ชิม respondents ค่ะอัน cooperative อันให้อัน khop be tia ga chuan ก็รู้ไหม kan lo meo Oli tu na ka bulletin te hi team dum de te kha an ni hi anon pitch na khatsuan in t-shirt printing anti theya tin midang ain man tlom zo kan ti a hi an t-shirt print pon non king ya min han paulan saksela alang fia lo mai theya mai ro chu anon keng shim shim alom shim shim pan po chakop mai ti chuanin free servicing te kha in han ti a two wheeler chu khata in ti achang khan enge thil hlok na in nei karinga nang mania poi sang zong chuan in hlok kher lo theya in thil hlok na in je chwa pakhat ta min shel thayam midang te ta na hlim na le lom na kan thlen thei hrim po kha hlok na pakhat anga kan ngaya tin mi an hlim chuan free servicing kan ti na kan va phurte hote an hlim khan ke ni po kan hlim chu kan hlok na chu ani deuh mai ole mun chatak min pe kan lo me dum de te mi puitan in ron det swaka angai nom khop mai kan lo me adot le kan som tur te hi group 2 zone jam te ania tuna zone jam te hun kan pe ve le ngale so bevek ole keni zunzam group team 2 te chuanin tunkara kan financial journey report kan pedona chumi ma chuanin karmasa khan business plan hebi tunkara tan business plan kan ti zinga phe khok no di kha I time consuming huna he deu wang khanin kan mentor tan kan han decide le chumi nu chuani thil pani kan jektel belta ni chu apakhat kan jetel pakhat chu phone pay advertisement tunlaya gpay la tak hi hemi ron khum tura phone pay nge company tharon so kha advertisement kan tia chuanin pakhat le chu water bill nge poisa seng lova athona profit siam khang te kha kan han tele chon pakhat le chu tuition atang khan te hei school naw pang atanga care guidance khang angkha kan tel bel bokani ti kha kan soima sani ti chuanin hei kan journey a hian nili kan manga hemi nili chunga kan ti ma sakber chu hei kan journey ni khatna ania hi marketing office ania sangha atang hian cheng sing khat capital kan don kha engti nge kan pe punang kan pe pun dan atam thei ang ber pe pun kan tu wang khan ama saber chun fees kan thlanga ti chuanin hei hi ta hianin fees hi quality pakhat thi cheng zani somin kan la ti chuanin zani som sarin kan sal chuak ani ti chuan avai hian chung ko som thum hena khanin kan sem chuaka vaya chung ko som thum hena kan sem chu cp rate chu sang ru za thumania ti chuan kan sal chuana re chu sang re ja ne ti chuan sang khat le zare cho kan profit theita ni chu marketing fees tani chu number 2 hi water connection for one person and water bill for 7 person ania hei hi chu enge ki mani kan voluntary profit ti papana sai theianga ti hianin kan han survey ina then boy de anom thei wang khanin in bill kan opek sak don chu mi water bill profit lang paisa sen ne lo profit lang ma service home service ang ni chu tiang chu kan han zonga te chuan mi pakhat hi water connection kan pek saka bill kan pek saka chuan water bill hi 7 person kan pek sak bokani water connection hi kan ti sak bok te na le chon ti hian mi pakhat hian water connection sang hian cheng za thum kan hua ti chuan water bill tang hian cheng za som nga chu kan profit
hlom thlang hlak ani ti kha kan soi le bawk ani to pathum na chuan hei hi ani thum na ania hei hi phone pay advertisement chu ni a he phone pay a hian tu lai lar tak mai enge digital payment kan man tangkai jok tlang pui to hi gpay hin tlang pui amaro chu gpay hi ron lo lan turin te enge company thar pakhat ron launch a hi phone pay ni a hei hi Mizoram a hian kan la chhor tangkai be sein tu na hianin kan enge advertisement kan pe a ke in zar kot ka biela chun khai ka thren nu hianin kolikon lampang aron bial ve thunga ti chuanin avai hian I copy si somnga ni a astena kha copy somni pathum ani a ti chuan a bak zonga kha paper copy ni mo chuan heta hian pakhat kan han sem hian somnga zel kha he company phone pay tang hian kan hlo tin ani chu ti chuan kan sem ral vek ani vai in o hi a video ne hi zar kota kan han sem dan chu a video an thaina mani katiang khan kan advertisement dan chunia tunang a chun paisa ken krem chang long le paisa tam tham lep indoor tur chuanin ken rem chang lo tuma khan he ting hi inge chu digital kal tlanga katinga inge payment ti kha ul sam em mani hi kan han ti cham tak chu phone pay hi gpi khan achak zok main pon when voice message a support ani mo gpay ni kha chuanin message kan donga phone rik lo phei chuan kan boy der me ri chu phone pay hi kan phang ni chuanin kan han thon chi khan voice message kha ron kal hala ti khanin run zung hal me ni kha chat na lai tak ke ni pona kan vai kan man tur khan ka support bok ani o hi care guidance ani a hi home tuition atanga care guidance du ong chi kha kan han zong le a ti chuanin in ni kan hua apa republic a son in ni school now pang class 8 0 lai le class 9 0 lai na care guidance kan pe a ti chuan mi pan ni kan pe ka khan zali ve kan thot na ni mo ti chuan hi kan total profits nakina expenditure le revenue kan lo local le don tho kan soima sanga hi total profits tu ni fee satang kan profit zong hi sa khale jare tania jin water bill hi za songa chuan water connection hi zathum chuan phone pay tang hian sang hi janga kan profit a chuan care guidance tang hian jare kan profit a vai kan profit chu sanga janga somnga ni ti chuanin I tunkar kan jun kong hi hlot ling kan ti cheng sing khat atanga cheng sang khat sanga janga somnga profit kha akhun rei lo tere nen khan hlot ling kan ti le ni chuan hi chenu naron report anga kan goal achievement ama kan presentation kan lo ti to khanin I goals kha kan dei ve achu chu I mi harsa I te I kun na thok te hena I seed sem I thai chi sem kha kan ti achu chu I hun kan nei tlem awang khanin chung ko pakhat kan veng chunga mi sai khama kon khata khanin chung ko pakhat ne na kan sem ve achu ta chuanin lettuce le mar cha chi kan sema I ti chuanin chumi pa chuanin he tuna hemi ka plakat kan hi hemi hi ro tui awareness ang khanin kan ti tel boka he hi in en du chuanin kan ni en sak lok ula chu hemi kan sem pa khanin enge ro tui poi mo na te kan khol apoi mo na le tu lai kan lo nei dan sang te I enge nang shifting cultivation Mizoram ma chang kan ni tlang pui ta khanga khanin I enge kan lo nei dan ni na I ro tui I environment ta shim pong hong ani na sa ja te khang ang I kha kan soi tel pa bok ani chuanin avai kan expenditure hi sangsari zanga nya revenue wa hianin sangkhat zariat somnga ania kan profit chi sanga zanga somnga ani khani zong khan mong khop mai nia kan comment le masalo nga zona lawin ready se kan panel te lampang an ni hei kan soitel jok du bok chu zan vainia hian scoring sheet and dia hianin score dan sang kan han ne kha kan del jok du masa soyom tak jok khania ke tun he kan soinga chung kan scoring na te chuanin presentation ti manga presentation le mimal body language tele tiang khanin subject knowledge te kha an lo ena tiang lai han te na sang parameters sa oma chung te chung presentation kan nia pakhan na chung presentation skills kha kan ena
chuan a pahnih na chuan in idea hrim hrim te kha kan en le bok ta helai hian an judge te ho hian kan panel te ho hian points an pe dona chuan in a pathum na chuan implementation kan tia chuan a pali na chuan in khami kadi flexibility kan tia a ma sain lo soi to kha engang takin nge mi mentor te le ha teng laia judge te jury lo om sa to te khan panel te phasa te nen tin nge an shil chewa in thlang dang lam kha ani le ta chutiang chuan in I kan hantita chuan a tober group anga a tobera khami judgment a point mela criteria kan pek to profit khan ita ma se profit kha engzang en siam ni loin profit kha eng tianga hlok nge eng ta na ti lai so ka kan in te dan ni ta chu kan soitel zau du bokania chuan in ti khan kan panel te a hun han hongela zona turin kan lo zot ma saberanga water connection na khanin khami chungchang khanin hlep hlang ang khani soya hlep hlang kha ani theidon lo ni expenditure kha in nei nge don entir na me petrol man ti me te business a hianin kan ngai tu tel ngai ve deuh pakhat chu a monetary terms a kan man a poisa anga kan man pialama kan hun kha khala kha poimo ve ta ni time investment hi poisa ania lutak ania kha kan ngai tu telanga ya chumi pialama chuanin expense suin nei lo mo khala ya te khan engemo a hun chau ni lo po khanin kha in ro sei lang tel lowa hun kha chu an ni nge me ya khamia khanin kan ve ba na kha chu kan siar tel lem lo chan chu tom na o hemi tur rim shima in pe kan ya wang khanin kan ti tel lem lo to na ri chuan ke in vei vak vek ti na nge ai scooty in expenditure chuna share thenge me ma ro chu entiganan business matter sa chuan in khang kan expenditure ka chu ngai tu na kham to so kan nakina thilin lati tak tak doni chuanin khalai te kha khatiang kil kel kha chhut zelangai ta ni te khinan ngatinge tunlaya insa tamtakin theka in le contract in min thotir na chan an hun khan le ani an mani khanin an material le thil ti song song kha chu thu shan ni se hun kha an le thin ta kha poimo khop maya Jacob le moi zun jam mo chin khan in presentation ha kan ena in poisa man dana khan in seed capital sing khatin ne ya chon chu ta chon in expenditure kha sang sari zanga lo ni ta chon in profit sanga zanga sumga chon in capital utilization kha 70% vel ni ta ni khata khan in ngatinge avai khan in man lo ti kha zona pakhatani in man zo kha chon in activity tamanga in profit po tam dona tin khalai khan changlok te o kan man zo do chan chu I kan mentor te hau nen kha kan han soi hau khanin ege khwa khom dan kha cyclone belte kha ang zo ni kha ni second hand man zo be kha kan tuma second hand belte hona kha ang ti kha kan tuma ni masila khwa khanin khang ang min bum ro ema bang khanin ti lo le me kha kan tuma chan sangha kha kan ti sangha kha kan han ti midang te kan han zot kwala hun kha kan chun lam pa kha hun ol kan la nei thaw bang khan activity dang kan han ti de kha ani time constraint ani do ni ma kalome main reason pakhat chu asanga kha antinan chung ko kha somthum kan khur khung te ta ne chu somthum ai khan kan du tu sam kha som sari te ai tam jok po de the nei mo ta khanin mi somnga somrung pheching chuan kan hmang zo de yang chu somthum chi kan hu bok sia atoke kalome kan zo ve du chu seed capital sing khat pe chawa chumi chu pe pung turin an ti chawa in ngai tu na umma saber kha ka shadu le pek mai mi tu na ron ma saber chu kan goal he kan plan business plan hian kar khachum kan plan hian goal kan ne ya kan goal chu mi har sa le farmers te emo au khating hne na khan thlai chi a thlona simani chu kan goal chu anin kan campaign he ti chaka chumi mang chun kan move ani kan goal khom lo tong ta sela sanga le zanga sunga hi kan profit ring daring lo ke chu ani chu wang chun kan goal khian min ma khala min nu ka chun kan achievement po hi kan lung oi hleng ka sia ka kha chunga chun
là lồng mà กันเบลเล่ลงไอ้จินคันกันสวยค่ะไอ้กันเลียดเลียงอ่ะสู่อินอิทิลตุมาอีโกละค่ะนินเที่ยวนินดินชัวรอนดินชัวจุดที่รัวละมิดังเตจันปุยค่ะอีตุงตาที่รัวข้าไล่ค่ะนินเกี่ยมาไงดานะจวนนินมาดีค่ะดินชัวพอตาอินสเตเบลไลซ์พอตาจุดตาจวนมิดังเตปุยไทยดินนะฮะกันดิ้งเวดอนตีค่ะการเรียนรู้จวนมาเสกค่ะจุมีช่างๆกันไงดานินนั่งแล้วกันเตลเจ้าดูนี่จุกันไร so na dang lo mem zo bel den pu zo te nia kha ha pu francis soi kha kan soi chun zom lo ka kan lai khan in goal kha mi chon pui in ron ti ta eta ma din an zot chewa in ring room sa ber chu mi chon pui kha ni ta chu mi chon pui kha nge ma sa zo ka wa in a sang ve ve han chang ta ola in goal kha cheng po lo ni se mani in tilen masak phota mi chan pui nge nia mi chan pui ril ru chunga mani in tilen khoi jok khange han soi te le kon chang ba sang ki man mi tran pui tur chuan in ki mani kha ma sabera nga ya chu model kan ni khangai photani model kan in to lo chuan in mi hna thu soite khatin ngai thatu tur ngai thati don thin lawa chu ron chuan in ki mani kha in tilen ma sak phot chu min huwa chuan profit mi dang tran pui kha akong zo kani ma chuan okay ma po ke mani kha in enge stabilize ba ngai photi la chumi zo mi kan mi chan pui tur te kha ang kha in ra man kha cha in ke sha thil pakhat le chu kan share le cha chu nga tinge activity pali pakhat chau kha sangha kha profitable do berang chuan lang nge ka chiang lawa ka lo en chiang wak lawa ti melang khoi nge profitability sang berang te phone pay te kha asang zo me thia ka chiang lawa chu activity pali ya khan hun tam takin seng don siang ati pakhat chawa khanin hun focus do in seng tawla inin khama sang jok don lo mi wa activity khain main ani si lo mi tran pui khain main ani si activity pakhat chaw ati nge in ti lo nge sang in ti jok na chan business kha chi sang in entinan chung kha ringot kan khan growth pakhat kan nei ta ni chu ti chuan kha business kha munli kan chen ta ni chu kong khan ang lo vek ta ni chu ta chuan chi sang in kan zir thaya ta khan ideas te innovation te kan gain thei bokani chi khat ringot thang kha chuan in I than na kha atle mani chu chu ta chuan risk flexibility le ki mani khum suma po kha adaptability po kan zir chu kan ni tabian parli kan ti kan zir tam bel ni chu so du ne vem ngai dan tang in em kan hun nei kha kan hun nei man kan hun nei zong zong kha thathiang ber man no kha kan tunga wang khan I pakhata chuanin kha ang activity sang nei po kha kan han kan ya I sanga zora in sorbin kha chu ani thonangin I kar khat chu ngani awang khan kan ke mani he khme sha chate kha ang kan han zo kwal khan khami chin ba kha kan shepota chu mi zo a enge midang kha han ti kwal han kal kwal hun pe ai chuanin kan ta activity khan kan han soi ho khan he ti zo kila cha anga kan ti awang khan in activity dang kha kan ti ni okay lo om le to ke tuna ron pitch zo chia ta te zon jam te hi kapulan ding me kania ti chan in ti em kan zot nga lange kan ti cha tho kha chuan kan sia ke mania chuan ti chan in activity shang kha in han ne ania khang in ti zi nga khan enge hlok pui bernia in chiat mi kan ta biang bia ka an har sanate khang ang zong zong min shil te le an kan enge an ma mo na an kan poitin sak thei kha ke mania chuan hlok kan ni ti ole ti chan in chan pai kan zot venga enge hlok puya ti chan in he sho I mo dan te po hi min han shil khan la he so hi business so kan nei hi ke chun ka hlok pui khop me ya thil thar ideas tam tak te ka zir chok ka sia tin ki ma bi ka chuan in kan survey khan in phone pay zar ko bial khan in ka advertisement amo ka ta khan in enge thil thar gpay ron thla tu thil thar advertisement kan han nei ta an khan ki ma chuan ideas le chi sang in business than growth mo amu chok in ka sia ma chuan ka hlok pi ole hun chatak min pe a kan lo me je po kan rom le zon jam te kar khat chung le kin thil che shang in ti theya in fak om khop bai lom thu kan soye adot lia kan som tur te hi group 1 a in zom vek ania group 1 te hun kan pe vele nga le chỉ bài viết của lê cái này group one cần group mình cho in zone viết tiền nha cho các mình hi ai bạn mới nha cái hi an rule von hi ma kan ni a chuanin kan
project akhanin plan A le plan B kan neya plan A kha tumbu pickle zor nia plan B kha podcast ania plan B kha kar kha chunga ti atan chonin alo boi thak do thaka kan mentor ta honen kan han soi ho le sponsors vel te chu movek maila kan ti le man ta hri lawa plan A hang an solving hri ta tumbu pickle kha chuan kan tumbu pickle siam na vel le kan thal na vel zor ni chu lo thir la hei a packaging a final kan sample chinan ta hei a sample a first day a sample puta Angel Organic noya hei professional food tasters te honen kan zuk in test tira kan thal thei don nge an lei du don em ti te kan zuk zot ko la hei thumbs up an pe an lei du mel khop mai tuyan til thom khop mai okay tested thap ari chuan ta meeting kan nei le boka a product development tour hei sarmar ka te noya ti je thlak takin hei package tele ain lo ari zong ang chi zong zong te kha min finalize sak ve kha hei packaging tour te en kim min chut sak ve ka chuan hei a pau sha po hianin om le moi zo kha kan thlang ta chuan chum tlai la chuan ingredients tur ei kan zong hala ma se bazar ai hmu tur hi wang khop me kan zong kol na sa khop me hei kan kal kol na vel video tlem te te kan la ma se hei ai thui kan kal kol sapa tumbu a season lo lai nge kan mu zo mang lawa purun var vel te kha chu kan lei thei mai ta atuk zinga hianin lengpui atangin lak angai awangin kan zuk kal wanga hei lengpui kan zuk kal na vel chun ta scooty ma bor lo chuan hei hi kan siam zo to nu packaging atana kan ready nu ni hei emoi matang thawin ro puya in min siam sak bok ka sticker ha kan package line hei kan etania WhatsApp vela te kan share go la kan group en lo na omna zong zong ate chuan hei mi dora te kan wa display torin kan wa da chuan namruna kan va sal boka thalai te dom kanan tin chuan hei zem boka khami WhatsApp ad manga kan order pakhat chumi kan va pek lai mek chuani zem bok la wang khop mai chuan hei kan ingredients man ho vel te a particular ho vel khan nia chuan tumbu pickle pack hi za somnga ania te somnga hral ania chuan avaya kan photo kan share na revenue chu sang ro bu ja som thong ki ya chuan raw material par sang ya sang li za ni som ya kan manga packaging material sang ya za li som na ya cha gross profit a ya sang ki za kan swak ya profit margin a ya 31% na chuan seed fan kan ho chang khang kan man thei za hi sang li za sa li som thong manya he ta hian human resource ka ta thei te ro ta chuan kan han lo za ki sang a za li som sa li xuống xuống thế chỗ này cái đang present thế chỗ khop mai nia tiếng lai hianin hei tlem te kan bel du lo kha video te khanin mail te kha langin ka share kan soi fia du lok chuna china atir lama atir te khanin ka soi talo zo ka maro chu he show hi kan hasa business plan an nei nu khanin business plan an siam nu khan ti khan mentor te assign thon ni ta chuan tili hnuai hianin hei tili hi tharthil tlen tu ti hi society kan nia startup sang entrepreneur sang te ron kal khom society kan nia chumi hnuai kan member train khat te comment torangin ti hianin group tin te kha dan ni ta chu mentor sang kha chu kan soi talo menga chumi jinga chuanin ke po hi mentor pakhat kha kan ni ve ta show curator che kan nia voi ni hianin
panel zinga hianin a points pe tu tur kan ni lawa chu wang chuan zona kha chu ka zot ve thianga maro chu mentor chau kha kan ni ve a ti lai kha kan soi fia loka chuan group dang te po khan mentor an neya ti khan an mentor te nen khanin uluk takin a mentor kha chuan thila ti ve chong lo ma se guidance lo pe chu lai te chu kan soi fia loka ni e chuan ti khan kan panel lama kan han kal lenga tunge zot angle din tran ve to la seed capital sin khat kain dong ta chuan sin khat atanga in man chu sangli zasari som thumania tro chuan tumbul bikal chuan in profit margin ki 31% ne ki net profit aniam net profit nge gross profit khi gross profit anh em gross profit okay labor vel ka in la include lo ta tro so ni le kimi tum kal ki diesel don ta ulla thil sustain the business sustain the niam mà sẽ soi tu chu a investment an kami a machinery te le a thil siam na to bung ro vel kha a tam tham chuan a sustain thei ko ani le thil pakhat le chia seed capital sin khadan pe che watro an pe cheu che khanin enge inril ro ma saber anti kasayom zia zo kasayom zia achu antir nan khami seed capital pe pung tur khanin thil chi sang sang ngai tu na umanga toro kha in ngai tu na umakha ka hrecha seed capital kan don cha kha ni ka ngai to na ron dang ma saber cho a product a hi de nga li la ti kha nia kan raw materials man to ra kha seed capital kan don to chuan engkem kha kanin la khom tan thei to ta kanin la khom ma kha chuan I leitur po kha lo mu mai e la kanin da thei lo ta chumi wang chuan I product la khom kha karil ro a chuan a lian ma saber ke ma chuan top nan thil pakhat chau kan bel do chu kan zona chan cheu chu ti kan seed capital sin khatin dong ta toro chu pe pun dan tur kha engti kan pe pun thayang mo engti e trang khai thayang pra kan mang kha sin khata kha ti kha ani top in ka ri a tu na in ti chu chuan chu ta chuan in ka soi du la ya chu mo chna ka sayang thau khanin eng mangin nge he seng sing ka kan pe punang example pakhat ka soyenga til pakhat product lom ta tro chu product ka chu pakhat na zuara chumi ang chia product ka chu pakhat na zuar boka chuan chu product ka chu pakhatin azon na chan chu engwang nge ama izon nan ama rok chom nan ama ain tunun nan pakhat ve thu ina zona chan chu minang te har san na sut kian nan mo minang te ma pushuk nan kan je tiam em ka som dia chu mizo chuan in entrepreneurship le business si kan soi pol nok no kan ya ain an na chen te po ma mara chu mizo tong e hausa lo nge ka shelo kalai ka soi tum ni lowa ka soi tum ber jok lai chu entrepreneurship kan ti hi mizo ina sum don na leile hal satlia kha ni lo ni chu mo entrepreneurship kan ti reng chuanin society kan ram mo kan society kan khotlang hianin engamo har sadna kha asu kiang nge tur ni top mai ni mani nom sakna le mani nom na tura sumpe pun ni lovin midang har sadna kan su kiang tur ni top mai strang chong paisa local jok paisa ha poi mo ber lo chu kan soi kol deu tu ani chu indil ru om kha ka cha kha mo chu ne kan zona san cheu ka soi tur ni empe chu ka shelawa ka ti khan du tok phodang lo chen soi tur tam dong lu tok Andrew le mo yin teacher meeting
moi in startup ming ti mai la in pasal tra ha mi program in pasal tra chu ni ta a mai a in zong vek ti hi in ziak zong vek ta ni hei hi engi om jam in shil lok toy fel takin I kan personality in ang lawa wang hian kan tuina zong te kha alawin ang lawa chu kan tuina zong le kan tui lo zong te kha a in thun zom thei da na kha kan ron ngai to ta chu mi ron phor cho a kha alawin zom thei ta cha zong vek kalome chun kala zo don cheu ni tin tun a khan tumbu in thlang ta ni tumbu kai wanga thlang ni achan chu tumbo a hian changna chi sang alo oma ni mo kalsia mate iron ate khana la hausata a bik takin he I tunla ya pe chuan mizoram anga hian ti la I thisen donate kanin ti muta a heta hian atam thei angber kha amamo thina ma se I andu tamang hu in pe thei angteng te kha kan lo claim thin ta ni chu khata kha thisen var siam tu jinga hian I tumbo hian poi mona taka lo veng lo ta HBC siam na konga khan alo puita ni chu mi thisen donate vela han pe chaturang khan I tumbo hi reng thei tur ang tai pang khan ol sam si ang khan kan ron duang chuak ta ni chulai chu kala zo don cheu cha hun kan nei tho boka tumbu kha athat na ti meng a medicinal value kan ti don nge khami wanga thlang nei ni business kheta it peipun it seed capital mangkhan I invest anga sumi siam tur khanita khami tang khan tumbu kha athat na kha chu isoi to ta thata ma se tumbu kha khami kha ol sam taka sum peipun theina ni ai hriat wang ani pakhatem ni chu ni thau ralin ada tu te how farmers how tumbu khon shen tu chan puina pa fo mang khan achan chu bazar hawin an khar chon sak chuan an do ai tomin an khar sak thin sia khami an thora an ha ve na ang kha wa chan pui thei tur hisab khan atop chu di chen ka soi to tong bok khanin ke ma ngai dana chuan hemi level la hi chuanin ma ni kha profit kha rang thayang ber tam thayang ber siam kha kan tum tu ni ta amero chu khalai khan khami kal ko khan mi kan pui thei chona tramer chu kan first objective kha chu arang thayang bera profit siam kha kan stabilize ka ngai ta ni mo chu choni ta tin tumbu kan ti hianin hemi tumbu ang chi hi kan soi jaw lo nga non timber forest produce jing om ta ni om zia chu mi hringin kan ching lo ta ni kan cultivate lo ta rama lo tro ta ni mo chu non timber chu thing lampang ani ta non timber forest produce an ti ta hei hi India rama hianin Ministry of Tribal Affairs noya hianin Pradhan Mantri Vandan Yojana scheme om ta ni mo chu ta chuanin at scheme ina tum chu soi jaw lo nga Mizoram chu lo in da thatela vairama tribal re thei tak takan tam ta ni rampo ne lo agriculture ti turin mo chuan maseram noya lo tro ve rengot kha aram ni chuang silo kha walata a process a hral value addition mo teng khana ti ta khami tan khanin tran puina an ti thin ta ni chu scheme ne tum chu ni ta hei hi an ngai pui moi mema Mizoram te pohian hemi scheme hi an ron ti ta sun hlu te tumbu te mun phia te khateng te po kha an ti thin ta ni ayang le so thing te po an rin lut telta chu kin thre tang kan soi jaw loka nakina athami hi lakal pui zel du ni phei chung khalam pang te po kha in la tangkai pui thei viau in karenga zo dun nei chon an regional khulai office go ti te po kan thra in ke ni te po mi ron contact thayanga an in khimi in tengani in fund utilize dan kan an zo to ka thian te khan ka zo bel to lawang cheunga hemi hi ani le mo food safety hi in zut nei to ta ani le hemi in formulate lai ti meng asiam dan a technology kha khoi trang nge in nei le Kema chang hian ania chan chu eng lo su ta Medavi Foundation a commission thathum chung kha ka in training ve ta a chumi chang chuang kan sarteron chung zelin in consistent de wen kalpui thei ka du sak cheu consistency kha poi mo khop me ke zinga siam le ke si sa siam kha ain ang mi lo nia a har sat dan kha thua ni du khop me a chitel zat kha ke si khat siam dan chi fiat ni iman jon ke si za kha chuanin al khamia a proportion mut kha ni thei mi rin lo nia a mak nia kha tiang kha
khát tiếng tết để khát shoot ngay nia cái zo mà sắc du châu chu enge in unique selling point tur lai taka kha te khinan dora te khan in wa zortir ta ne dora khan zuar tur khanin engtin nge in wa convince dan lai taka kha chan chu chen khat tan chuanin zor tur va pek ringot kha thil haran ta ni display na mun an lo nei lowa display na mun nei poin a ha tiang chu kan sal thei vak lowa ti te eng mo kha har san han lo nei thin ta ni khala khan engtin nge in va zor dan lai taka kha nge in special na lai ya khan in pitch in nge ti lai taka kha nya kha kha pe mo khop mai nya I kan va eng lo dan la chuan kan tumbu pikal siama hian me ingredients jang hi kan te vak me alawa raw materials a hian tumbu ngor ani ta a medang hau pikala chuan entirnan purun sen te tam deuh te an tel ta ba khorang teng te kha khan a tumbu te sakha atidal ta chumi chu keimani chuan tidal ve lawin tumbu hlang tumbu pikal ni na ngor ang kha kan phau lang ta a chuan taksa tan po alo thajok don ta a kha kan va eng lo chuan abaka a sample kha kan ba pemo an mani khanin tui khan an lo ti do zel boka abaka a packaging ate zong hi hei mu anuma khami wang khanin hei an mani dora display tan to khanin an lo du zok ta khami kha hei midang tumbu pickle ang takin hei sa ve la tel mi te tia khatia kan han ti kol ve la wang khanin mi khan kemin an lo don son dan po lo non don ni so ya kha a thakop mai chuan tumbu thatna awang khan itita anachina khan zona I chana khanin enge poimo zo kan economy a mi pui mi mirina kan lei the na chan tur lai taka kha a hrisel na a value kha a hrisel na awangin nge an leyanga aman kha atloma alo tui ve thosi a khalai khan enge nang mani na in real ru taka om enge in va market tumdan lai taka a hrisel na ni jon tekhinan dragon fruit te chu hrisel kan sheve kani mar chu dragon fruit hrisel tur khopa ni tina ei tur chuanin kan economy ngai to hian ni tina ei theilo hi atam zok dei kan ni ta ni chuai chuanin vitamin B complex le e mai kha ul sam zok enge vitamin multivitamin po ul sam dei zok atlom dei zok bok khalai te khanin kan economy ha kan chu thiam ve ngai ta ni chulai chon nang mani khanin khalai te a khanin in ngai dan kha le a pricing chungchanga khanin tlema in ngai to chian deuh le ka ngai ka ti ni thil poi moi chu sum don na kan boi pui ta kan sum don ta dong don ta ka sal thiam ka ti lai khanin a lei tu tur te le the phak ban phak in ka tiam a lei tu tur te ka ti ho sa em a lei tu tur te kan ti ho sak lo chuanin sal ngai na om lo ta ni khalai te kha a marketing lai a chuna poimo em ta ni chu nia na china khanin atum bu that wang ti ringot lo de hlek khanin hei hi cheng som ngai ti ta ke chon to ka ti ni ka ti topang to ka ti ni a ingredient zong ka hlo wa hetia lo en ve mai tan chuan a elo e chin lo tan chuan e chin lang chuan to ka ti lo mai thei khalaya khanin up enge a product kan place dan lai te kha poimo lutuk ka ti ta ne chon a packaging hi na china ha kalo sei sin to a boring ka ti phong mayang tun lai startup reng hetiang hlir hi ni mai hi chu a ol sama a tha lutuk ta ma sen ti chho tak tak ani chon packaging a poi improve chho thei tura ka nga ya chuan pickle reng a hianin tam takina kan ngai tu thin chu oily lutuk hi a nutritious value kha in market tumdan ni ta ni a nutritious value in market tumdan ni lain tam takina an zole da an ngai an mu ma sak ber chon a oily eng oil ngen manang le ti lai te kha a poimo ta ni e ve chin tu cha kom khop mai min hon tir tu ranga ila chuan ka thil hria thiam lo de hlek chu khitilaya a revenue te nge packaging materials khilaya a production cost a khianin a how tak lutuka in production cost kha aizola tangin leng puya in zuk procure ta ni petrol manaringa point seng chau don a how tak lutuk
chu wang chuan hei hi ai lian zawkin ti dawn ta ula engtin nge in tiang atira leilok teuh kha har dawn box si chulai chu a raw material in procure dan tur khanin a man kha hril dawn la tukani food processing ani ta food processing a chuanin tu tenge tu tenge li enge etia kan soyang ash farm gate a hral tu te hi ti hlok ve ngai thin ta ni tro food processing a chuan kan ti hlok lo tlang pui thin ta ni chulai te tak chu engtin ngein tiang ti nen khanin zona pahni ni chu ka zo khalai te kha minan chan sak thei chuan unia tu chuma kha chuan leng pui kan zu kal chan dik taka kha chuan I Monday le Tuesday khan ro kha asur ta khata khan kathil cha ho kha ama in kan lo in be fe vek to sa a marwa sur wang khan a hun dik taka aron thlen thei lo wang khan ke ma in kan product ti chwa man lo kan hlap awang si khan I tlom ngai in leng puya khan kan zu pan ta a om na la ya khan chuan nya tumbu hi chu I seasonal food alo ni na a hian awan lai te po alo om theya ma se kha mi pui te a ala tu te housing a khan alo nei tha tlim kan thelar ve kha angaya ta chuan a kia ki tir lo hian a flower light te cha kha ama ina in reproduce thale theita chuan ta po khan an parnon le theita a khata khan kan raw materials kha run out lo de lein zon vek thì khó khăn cái sẽ là lẽ khá dù cần tu na in ti bi ka hian tung kar bi ka hian engting e in lein som vek dan lai kha them ka ti na cái khá dù marketing làm bằng hàng khẩn lộc trong dọc mà cho nên packaging lẽ ai đó anh đi khá dù ingredients lẽ xiêm tu trong dọc ha in kim ha mà nó sẽ dọc ha technical khá dù trong cái ha marketing thì lẽ cái gì transportation ni đâu vậy khác về đó distribution okay tra khom mai chuan teamwork thatak in nei ti kan lom na tu ko ole tuna ka bola ding te hi a in zom vek team te kha ania zona gan zot vele ngala nge ti chuanin in han pitch zo ta ania in duang takin in pitch chua kem kan in bo sai da na cha kan te theng ka sha in video te kha monom khop maya acha kan ti boka siam te a how ta kem xiêm lắm bằng các chỗ cái mà tất hết trong các tỷ đó mà sẽ hay ăn xuống của in ăn buổi bữa packaging là các tỷ as well xiêm mà các tỷ rồi của well cái này háo tắc về anh làm cốp này các tỷ chân anh tắc chú đi chân cái zona nung bera tan chuan he show a hianin CEO than tur ania khata lo than lo pal zinga han lo tel ta ula he entrepreneur khovela han lo omzelin tu mem kan tum chu ni ve ka sha có khá là tum dễ lắm ole la omzel ro hun chatak min pe kan do me Group 1 a in zom vek tumbu siam hi mi zong zong in lo e vek se kan ti a lo le sak cheu turin kan han som hal cheu ani ti chuan an nung bera ronin lan tur te hi group 3 ngirtling te ani a tuna ngirtling te ilo som vele ngalang o si bai vek ule kamin chu lal mangai zwali ni a ngirtling group te kan ni a ka partner le rongbo le hi chungkwa a chha to na wangin aron tel thei don lo ni ti chuanin kan group hianin ama salama kan lo plan a kha chuanin I vegetable supply chain ani a chumia kan tumbera chuanin hostel le PG ten le na I farmers ten an thar chhuate in phunzoma khatyanga anin dorton theina tur kha kan ngai tua pui kha ni a ama ero chu I harsana sang sang te om chhauta ka wangin kan mentor in messages na angin tian arsa hi kan zwar ta topa ti chuanin hemi arsa zorna tura po hianin I kan tumber a chuanin kan first target a chuanin hostel te thau khala ni a ama ero chu khanga khanin hostel le PG te kan va bel kwal le a I hemi arsa bi ka kha chuanin I lakna changkha an lo nei le vek si a ti chuanin I mimal a chhungkwa angjong khanin kan va target le ta a ti chuanin I tihanin kan arsa englo ti kha order te kan vala a ti chuani ten chung ko sang sanga chung ko sompanga vela khanin I kan hun nei tlem to sinian order kha kan la chak thei lawa ti chuanin tihanin I chung ko sompanga te hne la dia arsa hi kan zwar kwalta a
ti chuanin henga po han a then te kha chuanin I kan han zo kwal na a kha chuanin I heta lakna sa cheu te po kha an lo nei ve tho ta a I hun kan nei tlem box si a khanga khanin zorno I hun tha kan nei lawa I enge du angin I kan ni shal chak thei bik lawa ti chuanin I khang zong zong chung ko som panga ti hena kan vazor na tura kan lakna khanin cheng sanga zathum kan hmanga ti chuanin I henmia kan mu le zong zong kha cheng sang ruk le zali le somnga ani a ti chuanin khang zong zong kan profit kha cheng sang khat le za le somnga alo ni ta ani ti chuanin heng ka arsa kan zorna zong zong a hianin thil tam tak I zir thwa ti maila o kan eng lo ne kan neya chunga chuanin ama saber hetiang sumdona englo tura poimo ka chuanin inrin ton na te hi apoimo kan ti a chunga chuanin khami inrin ton na a khanin enge heta kan customer te ne na kan inkar kha tha se kan supply na ko nga te po I an dule an mamo huna te khanin keima ni azwar tu te nge po khanin va supply in va pe chat chat theila ti khanin insum don ton na khanin I mason na ko nga tyang khanin shwai chuak chhozel the don ni ti kha tan kan va zir chuak telani ka zong khan ni e kalome ya tun tum chu kan zot ma saber ve khang lang chenga ki customer ti khanin a tu tur te nge soya asat tu nge ni a khalai takha so pe de le o min le sak tu tur o a tu tur te a tu te le chuanin asat ne na thin la ti na nge ar vul tu ne na thin eta asat te hen jing a arvu tu te a khanin I sate ek lama chang khanin an lo order chin kha lo nia kha wang khanin ke ni ina heta sate ek lam va bele tur khanin hun kha atlem to sia asa tu te hne na jingin kan wala chhong le tok to zo to kanga khop maya from kat long ni bok agri business hi kan ram ma son thena turata na til poi motak ning kan sia agri na lai thi kan tui chilve em kan phang tok te te khami PG mo hostel paying guest khang vela kha khami chen lo in bill sa kha nothing ever chia ahara sat na chan lai are ta mi aret ni lovin ege anlo indoor chang to si a khami ya khanin enge heta mithar va dorle tu khan khami ya ta khan an mani khanin e shom ti na tin yang mo in thano na khan lo nei veta hemia kan lo indoor ton to si a heta athara va ti le tu chuanin an mani an zom em ti wang khan I khami ya ta khan an mani khan an ai tlom zok le ai service ro zokin va pedon tai la an du ngem iringem o duang chu ka sha duwa le lom na chuan thil pakhat ka share le du chu mo tikhanin khami arsa inan zor velta tro profit in siam ta arsa in zor khanin phai tanga arsa nge nia mizo farmer te arsa kha in le in procure heta mi zo te na an vul thau kha ngating in le na san ngating phai tanga local aya mizo farmer te ar kha in le na san so en lo khamia ta ka kha chuan mo he tanga va ti ra en lo ha kan nei chuang lo ta rem o ke ma ni kha chuan kan hun nei kha kan ngai to ave to sia in mu kan rem chang the na tur o rem chang chang kha kan dap tok to well mangai izoli zona kha ke ma kha chuan in I point te ting ro zo tang I changa dang kan zo ze lang ngir tling ti hi engwanga thlangai ni le hemi ka group ning ta ki chu ka partner le rong bola khami idea tanga kan nei chwa khanya chu te he enge atira kha chuanin senshi ti ang chi te khang te kan ngai to na te ron ta mai ro chu alo he common chho ta ka vi engam wang khanin nirtling hi thereng lampang mizo thereng ti na mai khan ta khami wang khan hemi hi mang to pang kan te chuanin tha kan thlang ve to ani le chu mi chu in thlang ta chu le in startup a kha enge in relate na in relate tir dan ang lo hat yang in relate tu da im ko hang apoi chung lo hei kan soi zo khalai kha hei apple chu she tiro hovela brand lar brand ta ni an logo she apple thei apple company nia a thei kha a ming khan mang hal ta chu po cable to le ngal senga
zia chu apple hi khovela thei lar ber por tila nu pangpon ang hravek ta ni eden hona te po khan alema chuanin thei ei phal lo kha forbidden fruit kha apple ang chon kan je ka ma se kha kha chu tu man kan thela khati khopa lar kha ni kha apple company kha an mang tangkai ta ni antina ahma khan IBM khaum ta an mani line a tho international business machine ta an mani product ran chang thon ne a sophisticated lu tukta ni a high fi ri mai apple ti kha chuanin ha mishinga ron lu dan ha aron anin promote dan anin project dan ni chumo khalai kha ngirtling ti kan mu khanin enge nang mani startup ne khan in relate dan ha kan curious dewani chu chon zona ka lu to anga I pakhatna chuanin arsa kha tuna hemi fundraise na ni tabera arsa an zor kha tiro kha tun khamit seed funding in mo kha pe pun kha ni ta khami kha heta kalpui zel tura ngai ta ila mo tuna khan apumina min thal ai akg in kansan akati jok chu ai book don thowa sota inva deliver dang han ting in sat ti na mi nang banin a heta kan valak na te kha kan sa tir chuan at chan sa in ta chuan in eng tia chan eng ang katin ngeng pek hei hetia a chan som top pa ngai ang khan ni me ani chuan in chu in pek chu hostel vel ani ta ai hostel ha kan target ma se hostel te khan in arsa a kha chuan supply tu pa ngai kan lo nei sa chu inami ina chuan in hami kan ang chi kari size ang khan in peta ani household kind target ta tro ani le nga tinge restaurant te le khatiang ang ho B2B ha in target lo na chan ya khami tu khanin enge kan man mo to lo tu ko di chu ke ma ni kha Monday le Tuesday ya khanin khami vegetable supply chain tu khan ma kala a chuanin amaro chu kho chiane nu angin ma kala chak thei si lawa time constraint ani mo chu adangkat ni lo lenga a chan chu B2B a chuanin a thazong a chu pakhat I dor fu khanin chung ko khatin kejit ni thuma mi an ron an lei kg khatte kg chu ni tani iwa deliver ta restaurant amo tia kha chuan caterer te lo ni ta se chuanin a tam tham do ni lei don ta ni itani hral hnem chuan I hlok don ta ni kha le vabiak pon ol jok ta ni chung ko veng khada chung ko som thum connect ai chuanin khang pak som connect po khanin chu chance kha tam ta ni som ji han pakhat pon lo leifu ta hlo ti fu ta hlo la hetlaya iti tok ai khan I hral hnem thei ta chu B2B ani advantage ni ta chu na kina zela po ilo hrianga B2C chuanin B2B po khan tinan a bop ringot leidu te nom mai thei hetlaya wings ringot te ta zana hei street food ate chicken wings te khal tang kha chon helaya an pai tura kha teng te po khai langa aman tlom jok pe hral thei kha I segment khai siam thei ta ni chu mo khalaya a bop ringot ro te enge a thla ringot ro te po kha teng khanin akata te po khan sang kha om thei ta chulai te po chu nakina in tizel don ni chon idea khom ta se chon delivery platform a po khanin hey antinan tunlai chonin WhatsApp group te in mang tang ka em ka khalo kam in va jordan khanin group inom na jong han ti ta la chon ta chon response om ve mai thei in thian te chung ten an tang ta ula khalai khan mi in va rich dan tak khan seilok tuna ha customer va jon dan tak kapne share ti me ang khang ho an number kan ho ang kha ka va zor top ta hei chumi a chon project kan activity inglo tur ni a indoor ve thengim tang jong khang ka va ti top ta a chen kha chuan in lo response ta chen kha chuan in an ti lem chuang lo ta ta chuan in chu an khong ai wang chen ni ta ni heta thilai lo tel ta program a iwa soita hei kan tia hei kan ti dona min lo khong ai rui ti na zo kan ni chu arsa kha chu kan lei tho amara chu an lei na kha I arsa kha atlom bok wang po ani chung lo atui big wang pon chung lo in hriat nangma ni network kha email hriat na khai mang tangkai ani ta ni kha na kinzia chona sustain thei don lo ta ni Mizoram ahin network marketing kan ti hei vestige te thil tam takoma Mizo society hen kan in hria kan in bela kan nauten lotia uten leitira kazin ten leitira thian te kha na kola close knit society kan in khan mang tangkai ta chu tiang deu chui ron ti ta ma se metro te chodin at khami patan kha a fu a theilo ta ni vai le vai chu flat khata om po kha ani bemang lo kha tiang te kha ni kha wang kha nin
a product kha thabik le man tlom bik le usb lo kha chuan mel khret zorani wang ra kha an leidon lo ta ni chuan akina ishia tur anita in financial kha chu kanin zor lu tuk longa atlang puin kan capital utilization kha a thalo tlang puya 70% ka mang tam beran ning ka hredang chu 40 50 ti vela aron kalta tin at clear tu te mitam tang kan enanga kan presentation a hianin kan phur inge ni kan zame ka hrelowa kan tian kan oma kan ngui mel tu ka mani tuina zonga ni ka phur takin hei lim mel takin zeron tia khatiang tur khani tani hei kan tel tama notice level at po na national level te po te kan tel thina vai ho phe chu an pharna sa dok thin mama kan lama moti mai tur ten tir thina khatiang te khani lai he chon atir ber tang po khanin hei kan ngui ang den alanga antian mani tuizong mani khachu niling pon lim mel putakin kan soi thei turang khani ta hang te po kha a en ta thir tu te tan po kan soi tela nang mani tan po kalzel na du sak na ka hlan che ka zo thei tok ji ka long kan lo reversal zat ang yo lesson learned thade win ya sumdong turin nge poi moi ti ber sumdong na kal turin inge ka sero kan customer tur te na minrin ngam theina turin ke mani kan om na sak ber angai ka chi rin dom na ha poi mo ber ta ni sum dom na hem poisa hi poi mo ber lo ti hi ka thu pui thina adik viewin ka ria khala ya khanin kan rin om lo chuan te khinan entir nan mi mai ar sai lo zuar ta a mangai zuali ar sa chu a fresh nge kan du lai tak kan lei thei khami brand na kha I build ta ngai ta ni khami brand ai nei to kha chuanin enga molain an du lo lai zo lo in tel palpo ni se ti sol palven yanga ti kha thilom ve thei ani ta ni khalaya trust building ti lai te tak khi apoi mo khop maya khi voi ni khata nei thei ani lawa consistency ngai na sa em ya chuan adot le chuanin khami hemia business plan khai siamin karinga a business plan isiama khanin a budget utilization a khanin a via manzo itum lo sa shim nge ngatinge I manzo lo nge I business plan kha ngatinge I follow lo na chan ti la ya kha ka chak deu hleka nia ka kan soi le soi nu ang thawin hun tlem wang bok kha ni atira tak chaw hemi kan tumsa kha ni lo ta vegetable supply chain kha ni ta amai ro chu kha hun kan customer tur ten ti meila an lo kanin biak na afu le thei tak si lo wang khan ta hian chop chil le win hemi hi kan ka boy pui le ta ti chuanin hemi apo han order tam kha ka jong thei to lo ni chu nimina khanin kanin sem zo man chau khani ta kha wang khanin awai mang zo tur kha chuanin enge kema po ka wa chwa tam kha nga ya khami tu khan hun ha ka nei to si lawa khami wang khani deu ber chulai chuanin tlema ingai tuana a zau deu hlek theina na ka du chu huni nei tlem ta budget I nei ta a budget po isiam ta ni huni nei tlem chuan nga tinge I hun kha poisa I lei mei lo nangma chu ni zong ti na me khalai te kha apoi mo ta ni ka partner kha a si lawa kha wa han ke ma indian ka zong top customer tu kha chulai a chuan te khina mer hria te thian te chen chu ti za chu ilo commission venga hi budget ti za thi ka neya chulai tang chuanin tuna po chen sang khat za sunga ai tam khai profit de thei don ani khalai nang ma in diversify thiam chuan khalai te kha poi mo khop me a kalome ya to ber na tan ma din kha la nei mo ni ar boy pui deu ni tu dai an nei lo nei la nei em zo du la nei em se tu chu nia om trawa maro chu toy ten kan soyanga ari tu lo nan nia ar chung sang ar che lo thlai chung sang te bon thawang chu ni khum lama te po khanin nia fam card te min khanin tomato te kha kan be ni sakhop maya ni kuma khanin chuan kumina nia chu ar te po poultry supply chain te kan te vegetable supply chain te kan te kan phakang tok kan thayang tok te hianin kan rama omjinei zok organize zoka thilom thei kan du maya tilhi harasa khop maya marachu
chu ti mek lai chuanin hei tun huna zirna in tha tak tak institution tha tak tak atanga zir chuak te na hei tunang hun platform te mo le thil sang sang te han bo sei thin hi alo mom ka tia chu a lut na le a lut zia hi mi pui te po hian kan share da po min ka shia a eng hi nge thil tak tak nia eng hi nge mo ngai san tu dik tak kha kan share ti apoi mo ka tia thil ho mai mo lem mai a mai lai kan pai thla kha tak tak nu na kan nei hi poi mo chu kan bel dau je mani chu ka soi thul tuk don du to kang ya to ber na tan ya zual zuali tro zuali kha kan zon tok tu chen ya thil plan ni ne ya india a ho thling le lawa ya chulai chuan in enge itan I hlok na ber he project a hian kan ti I hlok na ber o hei ike keima a chuanin heta kong khata hang ma ka lo la a ka hlo chamani amai ro chu khata khanin khami kong kha kawa non le thei to lo ni pu in heta kong dang kha kawa zong le mai tur kha ni a khami kong a khan keima improvement tam taka oma khami khan ma son na tur kong min ko mu ni berin ka sha ole lom lu tu ke po ka lo me ole tunan kabula ding hi zwali ania ani hi ingirtling grupa mi ania hei voina achan paina ron tel pui theilo no maya poi kan tia mai ro chu chatakina ron pitch theya kan lom pui hle ani mangai ente mo I chan pain ron din pui theilo ma sesela exam em nge nia idu ang takini ron soi theizo o ka zam ro ve tho e kabula tu ma din khan om to si lo mo ani tak so ti chani an zona zo chang che khanin arsa hi zor chun zom plak je ni ni sha em o sha e hei then customer tu te hanjun be je la ti khan ke mani pon kanin nge sum don te po kan dilian chau ve je thenga achum jong plak do din ka sha ti chuanin he show a hian CEO wa an than khalo ni lo pal ta la hetiang entrepreneur lama hanin la kal zel thawi tu mem o tu me ma ka la chau je lang ole hun chetak min pe kan lo me o ki po ka lo me anu nung bera chengrang ron kaw ngirtling te po anon ti chakhop mai an chunga lom thu kan soye kan entrepreneur le kan startup te hi Mizoram masona le din chwana na kepen tu poimo takte anni hetiang lama tui hlotling du in omani chuan chengrang le ngen mu season 2 hi show 3 ala omdona minlo thlir saka season dangte kanon nele huna te polo tel ve du in omani chuan kan page tharthil khleng tu Instagram lama te tin kan website lama te minlo bereng thei ani ti khawar takin kan soido ani chu mai ba ka chuan war taka ka soidu chu in tan ti in YouTube pa te kan upload ta ani a chuwang chuan man lovin he show hi in en theya min lo ti sak ve thei chu kan show te hi min lo share saka min lo like saka tin kan channel te min lo subscribe sak turin kan han ngen lom cheu ani ti chuan in he show min sponsor tu te mai ba ka in ma moi taka ka lo din thei chan hi ka outfit hi vakiria ani a tin hair and makeup by Noel ani a an chunga lom thu kan soi tak zet ani ti khan kan program te chu kan lo zota a thlir tu te na top thlenga min lo thlir saka wangin lom thu kan soya ti chuan ati lama kan soita kang khan chengrang lengen mu season 2 final show third show hi ha omle don ani a November ni lia nei tum ani a min lo chang le che ula min lo tel pui le che turin kan han som hal cheu ani in the vai chunga lom thu kan soye kan lo me